салом дӯстон, барномаи худро бисанҷ қисми чорум. Тести якум. Кадом растанӣ якпалла аст? А вариант чашми зӯғ, Б вариант чинорак, С вариант вартоҷ, Д вариант бодом. ҷавоби дуруст А вариант, яъне чашми зӯғ. Тести дуюм. Тақсимшавии ядро чӣ ном дорад? А вариант ситокинез, Б вариант метокинез, С вариант ретокинез, Д вариант кариокинез. ҷавоби дуруст Д вариант кариокинез. Тести сеюм. Кадом растанӣ дарахт аст? А вариант зилол, Б вариант халанҷ, С вариант норван, Д вариант сада. ҷавоби дуруст Д вариант сада. Тести чорум. маънои истилоҳи объектив чӣ аст? А вариант предмет, Б вариант ашё, С вариант чашмак, Д вариант найча. ҷавоби дуруст Б вариант ашё. тести панҷум. кадом қисми ҳуҷайра ахбори ирсиро нигоҳ медорад? А вариант вакуола, Б вариант мембрана, С вариант масома, Д вариант ядро. ҷавоби дуруст Д вариант ядро. тести шашум. растании ситрусиро нишон диҳед. А вариант картошка, Б вариант афлесун, С вариант себ, Д вариант помидор. ҷавоби дуруст Б вариант афлесун. тести ҳафтум. кадом қисматро ҷанини лӯбиё надорад? А вариант пояча, Б вариант муғҷача, С вариант эндосперм, Д вариант решача. ҷавоби дуруст С вариант эндосперм. тести ҳаштум. кадом растанӣ нишостаи бисёр дорад? А вариант себ, Б вариант зардолу, С вариант гандум, Д вариант лӯбиё. ҷавоби дуруст С вариант гандум. тести нӯҳум. кадом қисми ҳуҷайра вазифаи муҳофизатро иҷро мекунад? А вариант мембрана, Б вариант ядроча, С вариант рибосома, Д вариант лизосома. ҷавоби дуруст А вариант мембрана. тести даҳум. моддаеро нишон диҳед ки дар об ҳал нашавад. А вариант фруктоза, Б вариант глюкоза, С вариант оҳар, Д вариант сахароза.
ҷавоби дуруст эс вариант оҳар. ҳамватанони азиз, раҳмат барои диққат ва эътибор. аз ҳини шумо эҳтиромона хоҳиш менамоям ки ба ин канал подписатсия кунед ва лайк монед. раҳмат барои дастгирӣ.